na itano kana mukamba siasa ile na kwota sia kiokoni na ende o yutuendesia kana nende tukwenda kuambia unenania wa kilungu cha muka omundo tidatinanesa maondo makonetie 77 ila mundu wako ya omunde ni 77 di edha aimanisha tunondo newie ando ingi muno maini sport kindu kicha 77 makasa ne mena wa mata muyatianio ange makasa ne mena wa odilikana ne ando muonza ne meko na ende nundu wa kitumikiu omunde tenda tuyotabye muno wa 77 ne mena weba ni au ala mako niwe ndini wa miatianio ya 77 mako niwe nundu menda ata na ni chau chaendeye na indi ni ukula wedwe na ito ndini wa unena nyawito wa monde tue live ngalikoni ya Facebook Mutongo TV, ngalikoni ya YouTube ni Mutongo TV, Stroke FM official na indi ona na ututumie woni waku nambani ya ile 395 kulia yaku ilo kwenda tusunge ndani wa omonde nyemita wa Caroline mweni wa modeti na tutanamba kumino kilile ni mgidangi utabia o maundu makonetie kana ila andume kunena siukonia miatianio ya mugo bandi ya Kenya andumeiwa meke ata na inde ni na mweni ndiye wandinena niweka na mweni uni tidatine na nisio maundu tasumu tidati ye yonge wa ya maundu makonetie 77 wene kulio tukulie kana weno ndu kwenda tetabia asia yesia nina udhocha ni kana withi wendhini wa unena nyawitu wa umundi na inde kane mu dhoche mweni witu ni mundu timwisi ni mundu timwona no muteti indi no sio akatutabia eta wata kendini nikenda tilikendini wa unena nyawitu wa omundi nina udhocha ni asanti na kwanita wa SN Dumbe Solomon Nyama Ndumbe numete musie munene wa maboko na ni muteti ngaliko sia musie munene wa maboko 2027 ni na agenda ya kutwika mbunge wa maboko ndi musiaisia na mwithugesia witu ni kalibu twalanie twalamukanie na indi telithia ilia ande yitu ni asanti. Asante na indi tikali muno umunde tinene ya maundu makonetio titika nenda chumwani kiukingi umunde tenda tutabanje wandu maundu ma 77 na indi mundu ndumbe nundu yuni wokai ka tutabi teda tienda usungia mona ala makonetio lakini kwa mboto bya kiki to 77 day kana mdana wa 77 kidha kimaanisha ta ni asanti isieto ya 77 ni matuku monza mwaiwa monza giliomwe maana kenda mamiongo kenda 1990 ila tithi baitina kwa history nekana ela mosongo waumie Kenya andu makwata weyati zamba ila siatumika na songo mbinge necio ciocia ibela nundu necio ciaina kisomo na kwembewa no bine kumingi na wesaithia onando maina freedom kana weyati ula mona niwe meokwata na niwe kwembewa no bine kumingi na andu mabika bandu mesilia yote kata na masisia mona kwa kweli thina u weteto no tongo yula tena go ibindane yu twaina chama kimwe cheta wa kanu chumetwe pasa na ndwala ndatila sia ikuku ibindane yu ende ela mokie membe wana pressure mbinge na momba nya mikutano ya kisiasa nicho ibindane yu musumbe ola waibo kiwa pressure na unya section 2A ya chama kimwe cha utongo esiandi patweke kana yu no tembewe na siama mbinge sia utongo esia ndi ko 77 ilando makomanie kamukunji matuku asuma imai matuku monza mwiwa monza mudana to munde nipo pembiwe payetwa 77 na indi intention yai tazama bolika kwa intention no so watu nenga information binge na tienda wote dio kabola nikenda musaisi amanye 77 kwa nini 7 matuku muonza mwiwa monza 1990 nivo ndi kwambeiwe tutazenonga kawona miatiano yambe yete nende nambe yoyu kwa la mwe kuilila jenzi ona pinda yu kwa jenzi lakini no kwatianiwa na maatiania mailiana na kwithi wande itongwewe ni chama kimwe cha kanu na kini 35 years ago
omunde to celebrate 35 years kuma indi kindu kicha kana mena wa sabasaba wambia bandi ya Kenya wene kulio ketha wena yo ni nambane ile 395 ngalikoni ya Mutongoi ngalikoni ya Facebook Mutongoi TV ngalikoni ya YouTube Mutongoi TV/FM official ndini wonanya na witu ni Twauthocha watu tabia sabasaba watu tabia andwasu ni baina kau kana watu mateania au ndo tuikuatiania hii andwala mateania kana maina musukumo na ni kwatie musukumo no wakitio ukawakelwa wone katando anini ibindani Matongoi we na Laila Kennedy Matiba Charles Lobia Martin Shikuku na Mwite na several even lawyer androinge ne azike karo kana yai friction ya kuma itengo tofauti ando mayai na uthasio wo thukumi na wako kwata mali ya serikali moza ni wakoti wa ambatolo mayabikiawa kila kingi kuyai na equitable distribution ya resources kana mali yatumika side imwe utongoi na gwe wa side imwe ona sukulu ni kwa information na siasiana si revolt ni kana wesaidhi ya kwena sawa katika masomo na lasi ndo isu sia sukumani wesio onde ni sio tonie direction sioka ta leadership na independe wo serikali yenda kwa musukumo mwingi na musukumo ti wandwa maandamana musukumo wae serikali ile ana nake nundu asigale mai so ritho ni matesi ando inge muno ona tikendo chai cha utania lakini uyopo ni tuonie twambia na process ya kuwete uthasio na hicho kitumi tena cheni ke tena chomonde okay koko kuvi atondo yuma tukateke kwa si andu menda good governance payo maundu mai makitumia lama atuma andu mate yani atondo watho itwelesia ando ni masasi yako sindu musi kwa sieke na wese mukamba ise wasia mwana omwe pethia wana mathina ebinda juga ikana kamwe keta wakano kana kate chama cha kanu kila chonga miweni mututia Daniel Arap Moi na ndi wethia otondo waelesia maundu amwe ikwikwa meanene kukundu kukwekewa na ndi ndaso meyumilile ndo aweta Dr. Ruto ni tokata aweta mundu Paul Mwite tokata nitaweta ando ingi muno alamo osanie na masethi ya Kenya mwandi yendeyu nundu ando ingi nemekuumia otondo twandesie maandamano kana oange kama sabasaba mai wosubetie matuko 25 kwina maandamano peoala peo sinduila akenya mende kethase ebindane yu ona sindu isu twazona kubikia munde no sio akenya mekwasia maendese nundu ni what about economy equity okay thia mali ya serikali nundu kwano kwe enendi otombo munde te kwasia kwa ndo manenge tombesa bingi sia kuendesha maundu mo that is milati ya serikali pia ndo ange mekwasa mayabi kiwa ni milati yumituke ando makuwe masonga leni ndiweta kaundini ya makuweni ni maana isi kwanza mbese isi empowerment ni maandikithisi ikundisio ino kaikabikiwa na no meko kikundi fulani kineya andikithite kwa tete mbesa kuma ndo amaende yo mundi mambi binde ya sabasaba naende mundu andumbenge utabia kana miatianio ndisio kelela ndinambi yo mundi yambie tene na katiba ndiketekelite maandamano ende undu itwa yagwa pauni bobe thaba etete thina kuni watu tabia maandamano yake na mai ao yu aniendo ukukulia ni chao tikila kindu chao cho cha tumandwa maandamana cha maana pyu nundu isindu imotita itisi akila muna iko na itekela kila cho cha tumie mekala thina masie tiandamane chai chao ni mubea nditongelela ni asia kana friction wo umanete na kuyande twakwata weyati mekola niyo yosi otongoi na yoso tongoi wesaidhi ya kwina wo wikela bandu katika mebea ya serikali uiti uthukumi wa serikali no tongo esya wandi na nicho siendu isu ila syokie sia consolidate kwa kendo kimwe cha utongoi taina chama kimwe na nicho kitumi chama kiu cha daeli luenza na tembegwa tia te cha daeli luenza pyo ni wa talk about Dr. Ruto
na Kalonzo maibindane yu akano mena Charles Ngirongo yu andu ala maisaidie no magwa tameneke nesa mena musukumoni kana tembewe na ciama mbinge ni Raila Amolo Odinga na Martin Shikuku na andu acu ni na weta friviously ko musukumo mwingi waitembewe na ciama mbinge na indi tithembewa no gwo no lungalu katika utwaisia wa silikala ula niguo steering ya nthi. Asante. Yuke ni jongo edayu. Maiseme thia chama no kimwe cha KANU. Na nundu atongo imaingi na lame usukuma no utongo. Nimenda mundu anengo opposition kana anengo mwana wa utongo ise. Indi kimi choki nene cha sukumie ahumea masia aje. Ti kwenda ngawa ya KANU yiyoka. Na niwo siama mbingi se umilile lakini nenge tio pewa mundu maingi maende na nikadato bya musia esia. Ila ndo amaandamana kana mate yani hapa isi ndubingi muno siethiwe. Nendo tutabyo ni sindu siba siendeye anthini wa miatianio yebinda yu maundu ni maingi methiwe kindu chambe andu ni mambie kuona ugo na memana na twakwata direction kume bindane yuyu direction yotongoi musio nundu ni tukuona reforms siekwa katika mebea mingi ya serikali nituona ngina 2010 tithembewa na katiba keu na before that maundu maingi nimekikie twembewa na ciama mbingi twate serikali ungi polisi ya unga from force to service na ona misala ya revisiwa kwa ni maundu maingi na kisomo nituonie nini eobwe yoke kaetwe maundu maingi karo ni maetiwe nundu wa revolution ino ya sabasaba ya multi-party democracy. Kini kumaanisha kana ilande ikwenda kwikondu kana ikwenda kupetithia maundu ni lazima andu mati yani nundu watu ya miati yani ni etie maundu maseo na by the way bindane yu katiba katu utumio monde kalani ka 2010 kayaibo kau no nikamweka maundu ala maseo mekikie baadhi ya Kenya after sabasaba na winzungi yu bindabya ni lazima andu makati yani anthi ya Kenya nikenda maundu maile ela mthi itongoewe na andu asio siendu imwe siembeawa si necessary nundu katiba nithimbeagwa yuta katiba kalate na koka 2010 nikembeagwa na mitalatala ya kurevise kila kiende nthi yitu nundu andu imambeagwa mande maingivite na ivendeka mipangilio mesio ya generation ya future generation andu ni mande ya makwatite kisomo nundu tebindane yu university taina university actually University of Nairobi niyo ya stable na yute na several universities ila itabeka millions na millions ya siana kila mwaka tinditembeagwa na schools primary schools na secondary school ila nazo siuma siana kwa hiyo tena atongo imena meumana meunjali ambauti one ni membeagwa na planning lakini hii planning si ya makwekwa nicho wona apena pressure mbinge nando mayanda na karo maandamano tikau maandamano tiku thiano mabebetie siendo maandamano no nando kwe express lakini nundu wa mekoleno yotongo ine niyo wona yilikelela maybe eka ni power nguns andu ameta wangunzi mwana nthuku sikanengwa mbesa na mabia sikewa sika kimangi andu amaende neza nundu tuisize siendo icio onde anchenda ya kila maandamano yimbeawe yenjenu na icho ilipotea kula gwe polisi ne kana musungwe mwande munene kila mwando nena na mwanena kiyoswa ni necessary bodies kwa ti lazima maandamano lakini nundwa dominance landito no kwasia wetu wango nicho wona andu mayumela nundu imanenete through different initiative kanando ni maandie mwina maanda akili wesaidi ya maliele wanicha ukiende nthini wanu. Okay, wasisia siani ile siasa kuma twaso 2010 o twambatete ngina na womundi siana izo ni siamaniye kindu kitawa miatianio kana maandamano ni asane wona some to clip nini twana tunini twaite Ruto master kana tu andamano tuyika kila kikwigwa mekwigwa and wanene mayasa na onoka kulya twana tu
the real picture la mosa after maandamano ni kuwana maithe amese andu maandamana metha amese pala polisi peke ndukiduku kiende yani mitwe yo yisi maandamano maeta mauthuko mayisi kana maandamano ni maseo naona itu tando ima ona natu maba itinanga nitida tisi nikikwani polisi mailite kulekwa nikinika ndama siye criminals asu maandamano amende mudhani kana ibindani yitu after the 2010 constitution maile maasu masaba kana andu maki ala mewa maandamano no mese no kumila kawu kana mama ya peaceful nuse mama tukwame tukati peaceful mebinda you my peaceful kile binda njanja wa nebinda yu nebinda ne yukwa ko roku muno nundu andu ala mai involved yange manditainiwe ange madi kwe vida ta Shikuku James Orengo nando ingi nini ando imaumiwe na tisi endo sia revise lakini ni asia de kwa patali ye maundo nimeukuneka nembe wano musikale watu mia mondo nai media ni yosa na metoke kana nembe wa media ti yo involved tena WhatsApp tena Facebook tena Twitter tena Instagram tena mitalatala mingi muno ya kunenga na information ko uyu andu maji andamana kwifa mombeta kwikabala kutebindane ebinda yake bindu na andu ala maibo maiso rido ona kuyo munde nenge no na mudekati Kennedy Matiba tiyo weze wa paralyze forever na you know tuona wando my lose your life lakini teyona te get informed na twina somebody's nundu wakatiba kakeo twina bodies sito situnanga governance katika kila sector ya leadership and what nena about accountability for public audit office of attorney general auditor general ila yelikelela ikasisi ayo otomiku wa mbesa obwa hata na yete report tina police oversight authority ila yindarongete ya uthukumi wa polisi kulingana na chao na uthukumi wo kana kuando maandamano kwa ebindane ye nebindesio nebindesio byo na maundu amukona no icaps nundu no tiende na ngro na niona myaka yukite o yumetoke ukona andu maitembea makathiwa bala menda na maisio kaingi o manenete nundu andu ni mande na ngro katiba na konika ende na ngro but peo challenge nundu no wona maandamano tena katiba kayendo revisitiwa uyona pe miswada ta yende na kuetwe through back doors nika neto ngeandu okuye tina maumie na nicho ngwazia anambunge ni masisi na membe we memetho mia weno kwenda kwa mendewa ndika tutwa mia ya kivindune kila kibone twaileta kusizia tika streamlined nundu kila mundu ana liberty ya kupiketi na kwembegwa na maandamano mamugu utena agenda nduku na indi na ya polisi imuleka na wa mendo potandeni wa ndwangi nundu kati ila wone we andu mena wo memini pe mundu ke iyo ya kelacho na mundu sio ko ya kelacho nundu na mauta munyukani nicho we be the light na akasauvya imwana ingi ba yani kana ikime andu aya mapinje nundu aisa hanasio na nundu akiu nitendo sisi ya mmea weno yikeso tusukuma ingi ibindane yake bindu okay iyo tinena na mundu itwa Musembi Ndenge na ainena mbia ebinde yo sabasaba ai mwana munini nethe yake aende ni wakausu na in fact andasu matwa sabasaba ni mokie mbaka kuo na kiai kindu cha ikiseo maundu maingi nimekiwe na maundu mai mathuku no twali tokwitho tu onake ba lakini ambiye ni umiye na pole kwake nukubwa na ndata ndi yatoma kubika atunengene sawe yunikana maandamano na ametwa masabasaba ni chao na wiate lawo ni yake no maybe because tukeso koso ibinda na timu manda atutabye kila chaendeye ni watu tabyo ndwa mia na nibo kanabe na bill yende na kusaiga katiwa mia esumio yende na kwenda kedwa ndena ambao betedwa yotoka na mundu CS for security no walite kwethwa itabya andu balame uthiku andamana niwe kuma nasio ti wewe muandamane skulu nundu pe andu makati sekwithia maithi skulu sie skulu yene makananga makalika supermarket makoya ko yu mundu more common kwa na bill kana ono kethiwa LCS bindani yokite ni waka uma na kutabya andu balama ilite kwethwa makiandamana
tuya wesile bandu kathi kuandamana na ende watu ya oyundi ya Kenya balati kona tu better off tu ndo ile ebindani na ndo no ko kiyo social media no ndo no me ukia na we musikali oyatha na ndo nisi oto no kwatha na we bithete no kesa kokilwa lakini ebindani yu koja isindu cia muthembosu kiu nikito no tuma pasa miatianio yebinda yu nundu bai mundu ese kuoneka oyika nitaya mithuka ngu kwila ya oyu na tailite kwikata nundu watu ela bili kubitukithwa maundu ni mato no tutunga ko yetina peo sindu imo si mention wakati mbele no sponsor yetu ni Esther Passaris na ni asia kana karo ebinda yateme kwa ebinda yake bindu ne binda ne yu yake bindu nandu maimana kana freedom ela tena yoko onandwazu the reason maybe lani nundu wake tumi cha sacrifice ela yekiwe nandu ala maembe witu kuandamano ndwaileta wewe mundu ati wiandamana ata ningina niwe wewe kila ke ubinete wailete na by the way kuandamana kuweta wanichao kuandamana kuweta wa ila mundu la wailete kwika undu bailete wale akwiko na le akwiko nundu we pandu ba uthele ujumela uyasi nye nuketo tala na ino kelia moko ndethie yundu wailete kwazia mundu nundu wenu gwewe mubine na balo bikete we no keto tala yuata to zizi ondo na imwana si umalo kasilikelelone si umalo kasie namba nene mono niki nundu andwa men desperate mundu ena degree mundu ena diploma mundu ni musomu lakini ndeba ndodi na yu ateba ndodi nibo umelete nikana express nika nundu andwa me utongo ini meta musie siana sia kundosia ende wewe nanza ndukatete onena aye kuandamana nikutegelia ni katiba kaito na hicho ngwazi yetu alete mbi take careful tikatungwa ingibaya tina ualete anda ona no ukilo kwako ukazio munde ni naandamana na ndu andika sie ndu baya kwa kunomba na waandika ndu kuno video yazinye ni andamanite ni kwako no ukilo mundu ukazia ndu diwe yani kuandamana nuko lazima diwe wanda yani na wewe yosu maybe ukayodi ukapoa kanogeke wasumule une ju ni decision ya kunundu ni wewe mubine embe wana tokomi na imewe me abine bandu mena machine kambuni ne me otokoma matena protection gears mena liberty me at liberty kuongama na kuthi kwa cia ithie tiigwa titeane embe gwa matagitali ko uba imundu ile to sauvya mwao akahasia ndukana actually kila kizio nondu katiba kala ka 2010 kaumania na saba kiazia kana kila mundu ni muthasia kuthi kwekata kwi express kwazi nye nitawangania na ngwe wakikete chailu na kile active wa bana ba mundu andu ame utongo ine membe wa manengeto uwesosu ni enende kubitila chao katiba ka 2010 makewa inye enda imutu tongoesie na maundu aithio ndetetekelanite na katiba nika na mundu wetu munengie na mwiko tuwe kondu bailite nicho maumela makazi aye kila tamuta vizie tichoke kila tamuta vizie nichoke kwa usisi imweke na mwae makweka nituweka kweka nona na ndusizie saa inge utona kwazia ke ticho twetekela nileteke ke katibani no yona mo nenundu na tongoi na yete amendments sia katibani na siendu ni ziambia kwa rais nundu nuzizi ta CDF CDF ndi katibani kaito CDF ne betedetwe ne kokeke kata ekalivoke wainge constitution actually mane to emakile before the end of this year na no kuona ela manata biwo ni manaisi ekakatiba kaito tekapendwe ekati yete amendment tege bakatibani ne kanambeza yi sietekeleke na yiwa zizia yi saidi ya nikendwe ke usani pandu pa moga ko ni to manengia ya na ta manenga katiba ata mya tukumai kulinga na agege katibani moi me upendwa masi aje ndu mbeza yi vite la kwito ekati bendwe na wazizia ndu mabangeta laine MP
ni monenge mbesa na kote ndumbe maibi ndo anondwa for example you na tamusi ukethia wina ciana mbingi na ciana icio ndeci alite kuthi sukulu na wicizo ukethia mbesa ila wina cio undu twaicie ti mbesa icio tona kuitumia nundu ni na ciana noa kote the amendment imwe mayika me ukita uthauka na budget ila mena yo obo nundu maisha no lazima masonge na Kenya no mathukumiwe uola webo ni kana yo CDF intention yo engineer lawa me develop ya yai this imbalance Kenya na yai ya kabinda fulani lakini pale pikete itumekete nai ando inge ni matumia CDF tayo maandekeiwe MP ndakonea wakula ama nenji CDF MP akonea wakula atongoezie enende makilio chake na ndatethesia utumiki wa mbesa cia serikali kwisila executive itumikenesa kilioni cho mbunge chake na kila kingi ndasahuvya miao ile kututongoesia lakini watoto usisia mbesa hii ile cia umiwe au miani maikie kusisia miao na mabuma utunga akili metwe mbesa ni zieba isno mundu makilio maitho kumama kabona imwe omaende kuthukuma makabona na nundu akiu nicho wona enende maileana nacio nundu enende maya mea tutongoya ciana CDF matumie specific kuthukuma wiawo na indi bakatweka nembewa ni ciana cialeta osoma mbesa ile inenganawa kwa MP na ile inenganawa kwa women rep na ile inenga na kwa governor na kwa president ni kana isupport nini bursaries siko consolidated wanesa siko mbanwa ndongeni mwe ni cia someria ciana. Asante tambo bikaba upa CDF tisi yoke bana manone wenda utanundu wa kwithia akenya ni mene kila kana ni mesi kila undu maile kwitha maithukumania ni atongoia na atongoi maikwenda thukuma undu bailite nizo kitumi andu me on the streets me kuandamana na kiuno jo chethiwe kuya 77 day kana 77 ebindane yo ya 1990 yunenda gukula mundu ndumbe eve binda yuno kwa andamana wa akenya mayenda kendo fulani omundu no tiende kuandamana na by the way andu asuma imata na la metha umaise temwa na Gen Z mundo nimefeel kila menda ibindane yu ono mundu mayai sa ukikwata na nimakwana na Gen Z masa omundu ti commemorate kana tililikana benda wa 77 day maundo ala mukwenda kwiko no mekiwe na yunde wese timu na wambe kwambia maandamano ona eka ifuma 77 na mwana wa mundu last month tunayo maandamano na matuko muonza twayona maandamano nikumaanisha kana serikali ndio twithukisia kana nitwikita tayo trenda tukaandamana na tini na mwana wa maandamano tita lala makwie tita lala momigwe na tika la tibanga maandamano ange kana yo yona tatailite kwitha tika nundu kila chai yawa ono mundu no kiende kuiwa kila ngo etakaro ni kana enende measia kana na niguo andu mailite andamana mala kulingana na wendi wangu osio kulingana na kila kemasikumete tia tio wiki yo ne ona magenda andamana kila muthena ni right yo nundu thini yo na ni momesi kila kemasikumete maundu maingi wona maisukuma ba ni maima brutality one extrajudicial killing siendo mbinge kisomo na watoto usizia na ukoloni mambo leo musungu mu Afrika ula wende na utosukuma utongoi andu me utongoine mekwetie buyo kwa tuika mbigwa ni mbeza cia mwa cia iwete na itu abanga ni ithie tuma cia koti maibanga ni mo iwete ila nene ba tuika ni mbeza cia CDF bandu baitho kumenesa maituika ni mbeza cia yaka na mbeza cia kosa imwana kusie ni power na kusinenga mbesa situeke asikale mo siendo mbingi siende na ukunika wa hospitali mwezi ya kuinda wa kui musumbe embegwa ni siendo inge uliona ayeka maundu menza wothokomi wake na embegwa ni 85% ya mbesa sio kolania witu
nundu counties inenga wa 15% 85% ye yatiwa pandu ba yukende tiona siendu mbinge siende na kwekwa jube andu be siendu imwe court actually andu maandamana ni kwithwa institution situ ni faili ya kweka undu violate kwekata kwekwa nembe wekendu ni chalewa ni court nikiwe mwena usembania nacho nikano kilazime dikitwike nicho chailite niki nundu wina wendezi wako kwa maundwa ino ni society ni ndela tekala ithionde na ndine yana atwa kuthienge na tika open katiba kaitu tikazi ai nundu nitiende na kuyana nita sauvya nzia ya embe wone kindu ke upcoming na ke rais ndene witu twailete kwembigwa na metalatala ino neno ya mekalele ni kana mundu ili ndi akegwa that sense of belonging ona ndunya court na ndo ko mande yaku ukembe yagwa no tami lakini ti kuona tawobe to moko utweka ndungata ya ndwangi ko maundwala masukumetwe ne timu eno ya ebindani yu ya sabasaba no mo umundu kwanza mande kwambata muno ona imabikete no bukuwe yolo no manaiwe te kana ebinda ye yake bindu wesaire ona ndume wa ainge muno na uwe yola na sindu mbinge yekwa ono ni oyu metuke oyewa mindia nisimwe bidizengai sia wanisimwe neke na eto ile tembe goto yono kila kiende na oyewa andu mayasi kana sia wanisimwe ne kwithwa kila kiende we kiende gokoko paya nicho mundu ngiona na akyo kumaluka na ndi no basa uwe mwea ugazaidi ai usio kumaluka umaluka nige na ndi katika maandamano endwa pe andu mekuandamana team fulani na ni etabizie polisi ni maile to sobewa ko igwe yiwona siyewa ni kusiende ya isasi na ndwangi weawo mateuthukuma mathukete andwangi ugazaidi ani mautheni andwangi kana kusiya kila kiendo wetwa kineno. Okay. Edango ya The Standard kana ya The Daily Nation katwa sumeli pe moya natobya kana mimani wa iyo aka ni manomba nite ngwatanio kana group ya aka fulani ni manomba nite kuye Lavington ilobi na mana nena ni asia about siana sio kuwa wa ebindani ya maandamano na mailio guns aume mekete maskugala mundu sundu mona mebidete audio na they were around nitambao kana miongweli na mali kaba na mabalani andu asumba kangi ma threaten ibeti mbingi sina iboni beti siasimba siadi nienda kuelewa na kielelo chibetisu ine ilebu ine na nesia maandamano mamla na wa omonde na ina inondo iso sine iliende peacefully siende na unena nisema ndo asu mana alikileba tetekela nano wa Kenya nundo ndine gwandu mumi bando tetekela nano wa Kenya ndikwenda kwa sabato miwe ni mundu kana ni mome tumie lakini kila ngwenda ku point out ni mali te kwithwa makili kilelwa ila mekubanga kindu chali te kwitha kiitereza kana outcry ya ibetisu ne te kwithu kiwa ni serikali na wende buba ili kana na onetha no tu kwenda kuandamana ndi sasa umeelea maandamano maito ya of which nimetegeditwa ni serikali kana kila mekuya mumenda serikali yike ndicho kitekwitikiloitha otundu wawe takwena mundu maingi muno maende na kuikika bandi ya Kenya mate kwenda maandamano ekulo yakwa ni omundu President William Ruto twasi uka happen kukomana nake note umukia na wina uwo ntamkenya na katiba kakwitikilite we yumo tabiata kukonya maundu ama maendeleo tukaseti hiyo tuma MP tiaseti hiyo tuma Gen Z we yuta mundu yese ndumbiyu President William Ruto ni weka labaya no se tio kona maandamano ama mbe 1990 na yue kasuma 1990 no kwitha pe wangi mato yewa tetesi kume bindane yu pedhi to bena akamba maweta ndisiata lakini pedhi to bena siko mbingi sia kutinda muandamanite o muyi ya kindu kimwe nikaenda timine maandamano ano na Kenya ilike muwoni wona tailete kuikata kana wailito muyata ni asante yu andu ama human rights kana akisia andu manomba nete ni akio kumbana na nenge niyo kilembeta kila kisia iwe na Kenya kitetea akisia mundu na andu niwisi karo saingi andu maimana na
umana kana kavyuke wo ila kaende na ukutema ibindani ria sabasaba andu aingi wo mona maisaidi yenge ya kanu omusumbi onote nake o timu ya opposition binge yue kala ila waisie no kodi kamukunjing grounds timu esunene onakashewa ibindani yu idio na ndio mate ne maya thuku muno kwanza maya thuku kwe mosikale nundu makuna maundu maingi mathuku nitu sisia nake mwana witu Kalonzo Musyoka aisaidie nge ya kanu I think secretary general ibindani yu ni chongwasia kana maundwa akisiando nisiaileto nengwa ndaia nela wona kikundi kila kitetea iya kisiando keipa amewa mana ino nikila twazazia mokare ya yolo nitakuthio yazia nine bugeigwa mwana na guo yosa ndugukwe nini waiwe mwana na guo yosa yowawa yani nikwiwa kana payundu utonna kwika ithietivo na iumezie bagwau na yuni cho wona pena agitation kana wo mwingi uyuma nthini wandu andu maitheo kama ikulia yo ni chaukiende embe gwayu body ila cia ile to nengwa ndaia body ya polisi ni ya ile to nengwa ndaia nundu niyo itunenga security lakini ila wona andu angi mate polisi maithi pando na mayeka mauguku na mai trained na teima eva na be body ingi tebete itusunge ino yacia ni mokari yende kwa ona ndio nindi ku device mosumbe nunu mosumbe na devices yange mosumbe ni wezi asa kuiwe chao ndanda diwa bizine tukume asa kuiwe nando baya and amatukume mampi ni mese we yawo kila chailete kweka ni mosumbe atukume weola wake na ni wandike toka tibani MP athukume wiola wake naona muzumbe ndadiote asaubye miao ya umongaiti ma MCs mathukume wiola wo na mona ngaba na ndadiote na nijo wewe njenzi sainge I resonate together tuyazia kana njenzi ni tribeless njenzi ni leaderless ko udi atimeenda mutongoi ti atime support tribe fulani atimeazia thukuma imaundu undu baileto thukuma nitono thukumi wa mbesa si thukuma ende wai muinjali kana teba tina wea na nitienda mwimbiwe muikuna maundu mena uni sisi ai mibela muimuda ya kisomo inengwe moloto wambe sisi ai sivitali inengu moloto wambe sisi tiende katika industrialization na production zaidi ya kila mundu ni engaged tina university mbingi lakini companies ila sio kuintact andu katika uthukumi ni siana yuko maundu ao mona musumbe akeka undu bailete kulingana na mea MP akeka undu bailete na sindu ila sialewa ni koti umano nasio mundu koti nindo tena koti tena mbunge na tena ofisi ya musumbe sindu isi ikathukumanesa undu bailete kila kimwe chailete uthukumundu bailete atinegwa karo na musiaisia mwendwa tithimbiwa no buku mwingi nthi yitu ya Kenya kwa kuwa mati ya miao yatiwe mundu yo miao ni metheu na ni clear na iso symbol to the line lakini la wona mundu ndauma mwiaone na nagwa andwa no ila mekola ya advance ye vinda yo koloni o musunguzu andwala oandikite matwike asikale masunge mamutethezia kuthukuma ni mamosi ya wiyathi na mamina poza wiyathi moso tongoi na atumia maitu ala mayasio matiwetina nundu wa membi kisomo na siendo mbingi lakini ukuona yuni mama gioza utongoi yume asomo weza yani bathi thina hata make your graduate you ni andu advanced na mo yao yati we na oyume tuki na vinda yukite mwethukeisia na musiaisia nduka kwengo evinda ni yukite na vinda yeye bakuve ila sindu siesa kwa undu bailete nundu andu amo maate wezi umo na kiumo kienda ngina njawa ya muonza kwa uni mezo thela
na be jana ingi zioketa na musio noko na ingi si aspire for leadership si kuota sanity na honda nde yitu ne kana tuende kwa iliande yitu na kila mundu ndewe muyani ona zaingi andu make yokulia actually mutumia ongene na komania nake timu ya tumia mazia mo na meigwa mayema kia mundu maende maikwa ni maboko meyende na maikwa na maisobeka mundu no awai mwana ni wa musomethizie ndamuntu wa hospitali uyitola waileta kwetu uiti wivo siendo mbingi yani wewe zaidi ya tina order. Okay, ni asante. Ila ndiye sakwithiwa mio yobo na ndikuatiwa withia ni esobika pando musungu wa ise state of anarchy. Ukethia no ndi yina mio na kini mio ndi atiwa indi tio kaba kwithe mio ndibo na nengi oto watu ya ukakolia President William Ruto mwa atia mio mundu ikome anaisie ona kweka lata wana muslimu neno makwani mea no yatewe na hindi kila mundu akatia mea nundu mea by mundu we above the law kana hindi mea mwitikelite kudi ute nundu mea sasa na hindi mundu ndumbe niwe tambe kuwekela ba mundu asuma connect sabasaba no tama ile sana ndiko ile ogila kiende kupitane ne kana mundu Ruto ise wenu kwa kanisa na hindi wonu waku ne weba wa Ruto kwa kanisa ba ya status asandi ine polio sio na nenge ni asia Ruto ni muthaidi na ni muthaidi mu Kristo mundu no tewa bika bandu asia hata iwe Yesu lakini ni asia katika mabuku ala maende ugwa kwa kanisa kuye umini no kanisa Kenya ina population ya 54 million milioni 504 na saiti nundu watala ona andu alange ni 52 to 54 andu asu katiba kaito kiasia Kenya ndena laine umwe wake ungai twaileta kwa kana ndeni ni mbinge yena ndeni mbinge na yena ndeni mbinge pa state house ni bene Caledonian Road paupe mesikiti ina Ruto to nodi embegwa no atweka musilamu paya professional road pena AIC Milimani kanisa musio wena mambisho asio mato no lungalia mundu no atipa state house ni numba na tipa ndo pa ni numba ya musumbe bandu to nodi akakoma akaamuka embegwa no kwenda kusolve bandu mundu ni wosa numba yake ondu kila mundu we numba na mbiwa ni muthaidi mutenga rumu umwe ukahasia nyanga bole yaba ngamuka ngabole yaba lakini kwazia hetumia mbeza yake ake kanisa kithekani cha mwene ndi na kitheka chuchu cha thoiwe na ndo ingi me uthaidi tofauti nende ni tofauti iwe mbiwa ni fair kwa andu anwangi malona yuta ta Islam no wagia kanisa lakini Islam mekulia ye mbona no ta participate ye ivye niti participate ya kwekala kwa state house nike kanisa kwa baya kila kiomini andu ala mebugu na Kristo na yu ona terias ya kana ni gathering ya andu ala mekala bubu man decide ye kana netweko kata nitokwaka a temporal thing kwa uni chongwazia simbini je wona andu mayanda mana mungu ni tiendo na itena misingi ziba na India ziani ni newa projection ni 2.1 billion lakini newa setting pesa hizo ona itendo wazizi yake mzimbe kwa wewe ambaye waziana mtunde munanga 2 million 2 million times 12 so 24 million times 5 ona mbeza hizo kwa hivika yeye unyambeza baizu inge utwegie ni wazia ni mbeza ziyake kokope mundu wakicha beza ziuma baizu yaka suppose mundu asilama ati yani yamasi musumbe yuka danu kwa kanisa na nete isiwe musumbe witu ithio ndete enda wake kanisa wake musikiti wake yenge ya Catholic usoke nikenda wethe we musumbe witu ithio nde Islamu ema na anenia na tena Hinduism sina masina ngong tena abaidi tena madembo akamba itembe na madembo
na no sio tikekata tikabande wethembo bugu ikapandwa jikamea ndekana tembegwa na madhehebu kulingana na ndeni ila ciebagena na ni mbingi muno ona paka tuega kila mundu ongamia idhehebu yemwe aungame state house tionga tika uswa ugasaire idio ndeni tauswa kuna tithania state house bana tuwe kanisa ina temporal dina permanent na ni illegally ni illegally nundu yale taike wabu eke yani na maganiza yo mangibete isuti area yo thaithi ni nyumba ya ukoma ya Musumbi na ti nyumba ya omba ni andu na ndiwene kumba na ile taende wandomana na andu anini make Kenya in drive ya wani ni executive tena ministries na ministries hizi zionde zina headquarters na zina houses na boardrooms pala makomania tena parliament pala andu mailete ukomania tena court na tena nini high court na nini nene na imbake neza na Kenya kwa hiyo na baba yale tembe ambigi boardroom yale tombania wandu kana matende ni bandu ba Musumbi athokuma akadio na na obizi wake actually tuna obizi wa Musumbi wa baba annex ni dia ofisi musio wa Musumbi munene na we petwa mbeza mbinge muno we nangina boardroom endo wenu kwenda koma na nandu onanize ngamo andu maithio koma ni abu na koma na kwekata yu andu meoka kwa kwekata ko ofisi maybe ndimanda gevela lakini ndio manda gevela nina liko bisini ne mwevye na bwo ibandu bako koma na moda ide mwegata enda umukata ide bawe aizimi lemani enda mosikiti enda o Saint Cathedral ne suba wedio enda ole basilica crisis the handsome ministries kotera enda utia legacy ya kanisa ni na akena kwa ni wake atanenge bauko kwake na miaka no 5 au mei tena sumbe meana tetaina kinata tetaina queen na queen umadi toka kinata toka moi toka gevaki na yika lonzo yoke toli na ruto alika na kalonzo yoke tolika kila mundu wako kaakita kanisa yake kana mungu moi mbona tineona na ninda ka mungu mo nini bo asante so yusi mbisu uko na siende na kuopen nisio uona andu mayegwa wo makakulia yue yumundu lo daitha mautigenya aziaizia mautigenya takashagwa tuona diko lo dai ezo gwa mautigenya bandu bo Yuni kulioseo kwa wasi aenda ake kanisa kwake musi ona ndaileta kwa kanisa nenge kwa pastor no sio Musumbi thank you kanisa aende ba ya IC aende ba ya Christ is the answer ministry au mebubu pema singa na ngongo mebubu ona bau nini bau ndiondi ba kanisa kana enda taidegu kwa njeshi ndiondi na kanisa hiyo asante na protected na ba na zikale ngi muno actually bau is highly protected region ndumbe usuni woni wako na nita unenga ndaya ona ni woni wa ndo onde asante no katiba kainenga ni room cia maundu asiko u onoka tumia silingi wa gwomwe tiosio asante na inde ndweke ngutungie mubaya kiwanya ita ukuguna muno lakini nenge tuko Kenya ati bahati saubia kila maundu nenge no seo ni kwitha ni wa dewa kiput undu kwenda kithiwe kilie saa yathite saa 3 na ndateka 3 musese mwendwa ekangutungia ona kumuvea nundu wa kwithiwa wio na itukumela tambe ye bilingi wa mauvo twasioka twasisia mathangu na netwene ya kilungu kwa kwika kana kwithiwa na unenania wa maundu makonete sabasaba na maundu amwe na indi no ngundilikania mnani wa munde ila kuthima andamano ithiwa wisi kana mundu Kipchumba Murkomen ona ni minister wa maundu ma usese wa nthini aicie kedwa we criminal atume yendeto ruthlessly nuethana na asikali baya maukune batete na indi asakana asikali metha me aute bwe ethwa no kuandamana nesa maina thina naku lakini kethwa no kuonania maundu monge inu kwenda kuya nuethana na meya undu violate na indi miatianio ila misio niyo yailite kwithwa ikitwaiwe bande ya Kenya ni kenda maundu tondo President William Ruto aicie kethwa na mugo mawatho ala wathanie nimekutwaiwa nthini wotongoi wake na indi usuni wa muthia wa kilungu cha amuka na nyenita wa Caroline Mweni wa Muteti ni tui kwithiana ingi nthini wa vilingi wa muvo wa Samunza kwa uyuti wa Nesa ino ni Mutongoi TV.